Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yirinze kuvuga byinshi ku kibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusa yashimangiye ko ari ikibazo gikomeye. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, umwe muri abo banyamakuru yamubajije icyo atekereza ku kibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Donald Trump ntabwo yahishe ko ari ikibazo gikomeye. Yasubije ati urimo kumbaza ikibazo ku Rwanda kandi ni ikibazo gikomeye, ndabyemera. Ariko ntabwo ntekereza ko aka kanya ari igihe cyiza cyo kukivugaho, ariko ni ikibazo gikomeye. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru, Perezida Donald Trump yagarutse ku zindi ngingo zitandukanye ziganjemo uburyo yifuza guhangana n'ibibazo biri mu gihugu cye ndetse no hanze yacyo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gukorana n'umutwe wa M23, ibintu u Rwanda rwahakanye inshuro nyinshi, ahubwo rugashinja iki gihugu gukorana n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, n'ubu ukaba ugifite intego yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda binyuze mu ntambara. Uyu mutwe ukorana na leta ya Kongo ikawuha imyitozo, ibikoresho bya gisirikari, amakuru y'ubutasi n'ibindi byose bituma urushaho kugira amaboko ndetse no kwaguka. Ibi byarushijeho kuba ikibazo gikomeye ku Rwanda nyuma y'uko Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko icyo gihugu cyifuza gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. U Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi zigamije kurufasha guhangana n'ibi bibazo by'umutekano muke biri neza ku mupaka warwo na Kongo, mu gihe Perezida Tshisekedi yiyemeje gukomeza intambara ahanganyemo na M23, umutwe umaze imyaka 3 umusaba ibiganiro. Mu gihe Perezida Donald Trump wadashaka kuvuga ku by'u Rwanda na Kongo muri politike ze zo kutivanga mu by'ahandi, ahubwo arashaka kubanza gushinga politike zongera kugira Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihangange nk'uko abivuga. Emmanuel Macron w'Ubufaransa we yohereje intumwa mu Rwanda ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yohereje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu Jean-Noël Barrot ngo agirane ibiganiro na Perezida Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu rwego rwo gushaka umuti w'ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Amakuru avuga ko Jean-Noël Barrot yahuye na Perezida Tshisekedi kuri uyu wa Kane mbere yo gukomereza urugendo rwe i Kigali mu Rwanda, aho yagiranye ibiganiro na Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu gitondo cyo kuri uyu wa Gatanu. Uru rugendo ruje rukurikira ikiganiro kuri telefoni Perezida Emmanuel Macron aherutse kugirana na Perezida Kagame ndetse na Perezida Tshisekedi, cyari kigamije gushaka umuti w'ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Ngo byihekeye u Rwanda. Niba urangije amashuri yisumbuye, ni byiza ko wumva iyi nkuru. Minisiteri y'Uburezi ibara abanyarwanda 74,509 barangije amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza bize muri kaminuza zigenga hano mu Rwanda hagati y'umwaka wa 2016 n'2022. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, mu gihe cy'imyaka 30 yose abarangije kaminuza mu Rwanda bose hamwe bari 2,000, ariko uyu munsi kaminuza yigenga ya Kigali ULK yonyine imaze gusohora abanyeshuri barenga 40,000. Niba abantu benshi bakomeza kugana ULK, n'uburezi bufite ireme iyi kaminuza itanga. ULK campus ya Kigali ifite ubushobozi bwo gucumbikira abanyeshuri barenga 1,200 mu buryo bwiza, babona ibikenewe byose. Iki ni kimwe muri byinshi byoroshye imyigire muri ULK. Iyi kaminuza itanga amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza cyangwa se bachelors, harimo biology and chemistry, education in computer science and physics, languages and humanities in education, economics and business studies, social studies n'andi masomo menshi. Niba urangije amashuri yisumbuye, iyi ni kaminuza igutegereje. ULK itanga amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters mu mashami nka business administration, MBA, master of finance, master of accounting, master of science in economics, master of governance, master of development studies, master of law in public international law, master of international economics and business law, master of science in internet system. Hanyuma ninde watanga uburezi muri iki kinyejana ngo yibagirwe gushyiramo amasomo ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro? Uwo ntabwo ari ULK. Niyo mpamvu iyi kaminuza ifite ULK Polytechnic Institute itanga amasomo arimo electrical technology, electronics and telecommunication technology, construction technology na land surveying engineering. Ni amasomo urangiza uhita ujya mu kazi. ULK ifite campus ya Kigali ariyo cyicaro gikuru ndetse na campus ya Gisenyi. Amasomo atangwa ku manywa, ku mugoroba no mu mpera z'icyumweru cyangwa se weekend program.
Abiga education hari na porogaramu y'ibiruhuko izatangira ku itariki ya 23 y'uku kwezi kwa 12, kandi kwiyandikisha birimo gukorerwa kuri campus ya Kigali, ya Gisenyi, cyangwa se ugahamagara campus ya Kigali kuri 07 88 30 40 cyangwa se campus ya Gisenyi kuri 07 88 30 87 Ushobora gusura kandi urubuga rwa internet rwa ULK ari rwo y3.ulk.ac.raw. Icyiciro kizatangira mu kwa mbere cyangwa se January intake. Amasomo azatangira ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Amahitamo y'ahazaza hawe akorerwa muri ULK. U Rwanda rwakomeje kugaragaza ko uburyo bwiza bwo gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo ari uko icyo gihugu cyahagarika imikoranire gifitanye n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda, ukaba kinafite ingengabitekerezo yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda binyuze mu ntambara. Kuri uyu wa gatanu kandi Perezida wa Repubulika Paul Kagame yanakiriye muri village Urugwiro umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar, ni Dr Mohammed bin Abdelaziz Al Khulaifi. Bagiranye ibiganiro ku birebana n'imibanire y'ibihugu byombi ndetse n'ibirebana n'ibibazo by'umutekano mu karere u Rwanda ruherereyemo. Igihugu cya Qatar ni igihugu gisanzwe ari inshuti y'u Rwanda, ariko kinazwiho kuba umuhuza mu bibazo bitandukanye bishyamiranye ibihugu hirya no hino ku isi. U Rwanda rwakunze kugaragaza ko leta ya Kongo ikwiriye kuganira n'imitwe nka M23 mu rwego rwo gukemura ibibazo by'uburenganzira bw'abaturage b'icyo gihugu bavuga ikinyarwanda, bakunze kwamburwa uburenganzira bwabo mu gihe kirekire, bakicwa, bagasahurwa, kandi ibi ntibigire gikurikirana ndetse rimwe na rimwe bikagirwamo uruhare na leta ya Kongo nyirizina. Kubera uko kwimwa uburenganzira bwabo, mu Rwanda hari impunzi zirenga 100,000 zaturutse muri Kongo, ndetse umubare wazo ukomeje kwiyongera cyane ko izi mpunzi zikomeje guhunga ihohoterwa zikorerwa na leta ya Kongo n'imitwe nka FDLR na Wazalendo. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rufite amakuru y'uko isaha iyo ari yo yose rushobora guterwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ko ariyo mpamvu rwakajije ubwirinzi ku mipaka yarwo iruhuza n'iki gihugu. Minisitiri Nduhungirehe yabigaragaje ku munsi w'ejo ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa mbere mu kiganiro Face the Nation gitegurwa n'umunyamakuru Clement Manyantela, kikanyura kuri televiziyo ya SABC News yo muri Afurika y'Epfo. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rwashyizeho ingamba zitandukanye zo kurinda abaturage barwo n'imipaka yarwo, kubera ko hari ibigaragaza ko umutekano wabo ushobora guhungabanywa. Ibyafashe indi ntera igihe Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagarukaga kenshi ku ngingo z'uburyo azatera u Rwanda. Ati twakiriye amakuru y'uko isaha iyo ari yo yose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatera u Rwanda. Niyo mpamvu twashyizeho ingamba z'ubwirinzi ndetse zizahoraho kugeza igihe bizagaragara ko icyo kibazo n'izo mbogamizi zavuyeho. Ati turinda imipaka yacu kugira ngo turwanye ubushotoranyi bw'iryo huriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande, Ambasaderi Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rufite ibimenyetso byuzuye by'ibyo Perezida Paul Kagame na mugenzi we wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa baganiriye ku mutekano muke wo mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iki cyumweru nibwo Perezida Paul Kagame yagiranye ikiganiro na Ramaphosa ku bijyanye n'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, hagamijwe kureba uburyo ibibazo byakemurwa, cyane ko iki gihugu cyo muri Afurika y'Amajyepfo gifite ingabo zirimo kurwana kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara iki gihugu gihanganyemo na M23. Ikiganiro kimwe cyabaye ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka, ikindi kiba ku ya 29. Nyuma y'ibyo biganiro byombi, abo muri Afurika y'Epfo barimo na Perezida Ramaphosa ubwe bagoretse ibyavugiwe muri ibyo biganiro, banatangaza amakuru atariyo. Icyakora Perezida Paul Kagame ahita agaragaza ukuri kw'ibyabaye. Ku itariki ya 29 mu kwezi kwa mbere, Ramaphosa yanditse ku rubuga rwa X ubutumwa bwihanganisha imiryango y'abasirikare 13 ba Afurika y'Epfo baherutse kwicirwa muri Kongo. Muri byinshi yari yanditse, uyu muperezida yanagaragajemo ko abasirikare be bishwe n'ingabo z'u Rwanda yisinye ishyamba n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Mu kugaragaza ukuri, Perezida Paul Kagame nawe yahise agaragaza ibyaganiriweho, birimo n'uko Ramaphosa yemeye ko ingabo ze zishwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ko Ramaphosa yanamusabye ko yamuvugishiriza M23 bigatuma ingabo ze zibona amazi, amashanyarazi n'ibyo kurya. Ibi byatumye uyu munyamakuru witwa Manyantela abaza Minisitiri Nduhungirehe impamvu Perezida Kagame yagaragaje perezida wabo nk'umubeshyi. Mu kumusubiza, Minisitiri Nduhungirehe yaragize ati ku itariki ya 27 mu kwezi kwa mbere bemeranije ku bijyanye no guhagarika intambara ndetse n'ibiganiro bitaziguye hagati ya M23 na guverinoma ya Kongo.
ati ku itariki ya 29 nabwo baganiriye kuri telefone mu buryo bw'ubwubahane ku birimo kubera ku rugamba, ndetse Perezida Ramaphosa agaragaza ko abasirikare ba Afurika y'Epfo barashwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Anasaba Perezida Kagame kumuvuganira kugira ngo ingabo za Afurika y'Epfo zibone amazi, amashanyarazi n'ibiribwa. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko nyuma y'ibiganiro u Rwanda rwatunguwe n'uburyo abo mu nzego z'ubuyobozi za Afurika y'Epfo nka Minisitiri w'Ingabo na Perezida Ramaphosa batangaje ibihabanye n'ibyo. Ati twatunguwe no kubona ubutumwa bwanyujijwe kuri X na Perezida Ramaphosa buvuga ko RDF ari inyeshyamba, ibintu bitari ibyo kubera ko ni ingabo. Ikindi twabonye ni uko bagoreka ibyavugiwe mu biganiro ko Perezida Ramaphosa yahaye umuburo Perezida Kagame, ibintu bitabayeho. Manyatera yagaragaje ko Afurika y'Epfo yahakanye ibijyanye n'uko Perezida Ramaphosa yemeye ko ingabo ze zishwe na FARDC aho kuba M23 n'ibyo gusaba amazi, amashanyarazi n'ibiribwa. Abaza Minisitiri Nduhungirehe uwaba ari mukuri ndetse niba hari n'ibimenyetso u Rwanda rufite. Minisitiri Nduhungirehe ati ibimenyetso birahari. Natunguwe cyane no kubona abayobozi ba Afurika y'Epfo bahakana ibyaganiriweho n'abakuru b'ibihugu byombi. Iyo bigeze ku rwego rwo kugoreka ibyaganiriweho n'abakuru b'ibihugu byombi ni ibintu biba bikomeye cyane. Minisitiri Nduhungirehe yabajijwe niba u Rwanda rwiteguye kugaragaza ibyo bimenyetso by'ibyo Ramaphosa yavuze. Asubiza ko icyo kitari mu by'ingenzi byagakwiriye kuba bikorwa ubu ngubu. Ati turimo kuvuga abakuru b'ibihugu babiri barebwa n'ikibazo kigomba gukemurwa. Ikiganiro cya mbere cyari gishingiye ku bwubahane ndetse kigamije ibyiza kubera ko igisubizo cyari gihari, guhagarika imirwano n'ibiganiro, ndetse Perezida Ramaphosa yari yijeje ko agiye kuvugana na mugenzi we wa Kongo kugira ngo yumve ibijyanye no kuganira na M23. Umunyamakuru yabajije ibijyanye n'imvugo ya Perezida Kagame, yagaragaje ko niba Afurika y'Epfo yumva ishaka gushotora u Rwanda narwo ruzabyitaho mu buryo bukwiye. Minisitiri Nduhungirehe agaragaza ko iyo mvugo ifite ishingiro. Ati uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buhana imbibi n'u Rwanda ntabwo ari Afurika y'Epfo. Ingabo za Afurika y'Epfo ziri ku mupaka w'u Rwanda mu gihe rwo ntazo rufite ku mupaka wayo. Turi mu gihugu cyacu, nta bushotoranyi turimo gukora kuri Afurika y'Epfo, ariko twiteguye kwirwanaho mu gihe twaba dutewe n'iryo huriro ry'ingabo zirimo n'iza Afurika y'Epfo. Umunyamakuru yamubajije icyo yishingikirije niba u Rwanda rufite urushyigikiye nka Amerika cyangwa Israel. Minisitiri Nduhungirehe yasubije ko u Rwanda rufite inshuti nyinshi n'ibyo bihugu birimo. Atari ko dushyigikiwe n'abaturage bacu, turi mu gihugu cyacu, ku mipaka yacu hari ingabo z'amahanga nyinshi zishobora kudushotora, ariko nizidutera birumvikana ko tuzirwanira. Ku kibazo cy'impamvu u Rwanda rwohereje ingabo muri Mozambique ariko ntirwumva impamvu Afurika y'Epfo yo yakohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda ruba rugiye gufasha iki gihugu guhangana n'imitwe y'iterabwoba, ndetse byatanze umusaruro mu myaka 3 ishize. Ati itandukaniro ni uko ingabo za Afurika y'Epfo ziri mu burasirazuba bwa Kongo zatumiwe na Perezida Felix Tshisekedi warahiriye guhirika ubutegetsi bw'igihugu gituranye aho kuba umutwe w'iterabwoba nk'uko bimeze muri Cabo Delgado. Minisitiri Nduhungirehe ashingiye ku nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yateranye ku itariki ya 29 yanagaragaje icyaba umuti kugira ngo amahoro ahinde mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze ko ibizakemura ikibazo ari uguhagarika intambara kw'impande zombi, kuganira kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 n'inama hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba na SADC kugira ngo hashakwe icyaba umuti w'ibibazo. Gusa nubwo Afurika y'Epfo ivugwa mu bibazo by'umutekano byo mu burasirazuba bwa Kongo aho Cyril Ramaphosa agaragaza gushyigikira cyane leta ya Tshisekedi, ariko inshabwenge zirimo na Thabo Mbeki wigeze kuyobora iki gihugu wavuga ibitandukanye nawe. Agaragaza ko ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyakomeje kutitabwaho mu bihe birebire kuva kera. Bwana Mbeki wewe Afurika y'Epfo imyaka 9 kugeza mu 2008 yagaragaje ko kuva mu myaka ya kera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakunze kwirengagiza inshingano zayo zo kurindira umutekano abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Agaragaza ko nubwo bavuga urwo rurimi ariko ari abaturage ba Kongo ndetse bakwiriye uburenganzira nk'ubw'abandi bose. Ni ibitekerezo yatanze ubwo yari mu biganiro byabereye mu ishuri ryitwa Thabo Mbeki African School of Public and International Affairs, ishuri ryigisha ibijyanye n'ubuyobozi, politike, ububanyi n'amahanga na diplomasi byo muri University of South Africa. Mbeki yavuze ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ikibazo kimaze igihe kirekire ariko kitarakemurwa kugeza uyu munsi, kikaba kitarakemurwa ku mpamvu z'iki gihugu zo kwirengagiza inshingano ku baturage bacyo ahubwo kikazigereka ku bandi. Yagaragaje ko hari igice cy'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, icyakora ikibazo gihari kikaba ko kuva kera yewe no ku butegetsi bwa Mobutu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kwemera ko abaturage ari abanyekongo by'ukuri. Ati nubwo bavuga ikinyarwanda ariko ni abanyekongo. Ni inshingano za buri guverinoma yose ya Kinshasa
kurinda no gufata kimwe iki gice cy'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo nk'abandi banyekongo bose. Mbeki yibukije ibyabaye ku butegetsi bwa Mobutu, aho uyu mugabo yari yarahejeje inguni agaragaza ko abo banyekongo bavuga ikinyarwanda ari abanyamahanga. Ibintu byakomeje kugeza n'uyu munsi. Ati ni nko gufata igice cy'abanyafrika y'epfo wenda nk'abo mu majyaruguru y'uburengerazuba bavuga igisetwana mu buryo butunguranye, ukumva abandi baturage ba Afurika y'epfo bose bavuga ko atari abanyafrika y'epfo. Mbeki yashimangiye ko ibyo byatumye havuka imitwe nka Mai Mai n'indi yo mu burasirazuba bwa Kongo yagiye igerageza gutiza umurindi gahunda ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kumenesha abo bavuga ikinyarwanda. Yavuze ko nka Mai Mai yashinzwe igambiriye kugirira nabi abanyamurenge ndetse igambiriye kubamenesha ikabohereza mu Rwanda kandi ari abanyekongo. Uyu wayoboye Afurika y'epfo yongeye gushimangira adaciye ku ruhande ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukwiriye kurinda abo baturage. Ati nta banyekongo, ntabwo ari abanyarwanda, ni abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Uretse icyo kandi, Bwana Mbeki yavuze ko mu bikomeje gutuma uburasirazuba bwa Kongo buzahara harimo n'uko ubutegetsi bw'i Kinshasa butagera ku baturage bo muri iki gice gihana imbibi n'u Rwanda uko bikwiye. Ati ufite guverinoma ijegajega cyane mu burasirazuba bwa Kongo, bisobanuye ko imitwe yitwaje intwaro yiyongera ikayogoza ibintu. Agaruka kuri M23, Bwana Mbeki yashimangiye ko ubutegetsi bw'i Kinshasa budakwiriye kurwanya uyu mutwe uharanira uburenganzira bwawo bwo kubaho no kuba mu gihugu cyawo. Ati nutabarinda M23 izahoraho, izashaka intwaro ziyifasha kwirwanaho. Icyo kibazo cy'ubuyobozi bujegajega nicyo kiri muri Kivu zombi, kigakomereza muri Ituri n'ibindi bice. Yagaragaje ko ku butegetsi butandukanye yewe n'ubwa Joseph Kabila Kabange hakozwe ibiganiro byinshi biganisha ku gushakira umutekano abo baturage nabo bakinjizwa muri gahunda za leta, ariko birananirana, ari nabyo bikomeje guteza ibibazo kugera n'uyu munsi. Icyaba umuti w'ibibazo urambye mu kuzanira amahoro uburasirazuba bwa Kongo mu mboni za Mbeki nuko Kinshasa igomba kumenya ko ibereyeho abaturage bose harimo n'abavuga ikinyarwanda ndetse ikongera ubushobozi bwo kuyobora iki gice abaturage bakabaho mu mutekano. Ati ikindi twakoze nuko twahuje Perezida Kabila na Perezida Paul Kagame, tubabwira ko bakwiriye kunoza umubano mu buryo bwihariye, kuko kimwe mu biteza ikibazo namwe muzi nuko hari abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bahungiye muri Kongo. U Rwanda rukabwira Kongo rutabumucumbikiye ni bamwe mu batwiciye abaturage ndetse bahora bashaka kubica. Ese ni gute mwanoza uwo mubano? Yavuze ko hasinywe amasezerano ajyanye n'uburyo impande zombi zaganira kugira ngo ibyo bibazo bikemuke mu nyungu za buri wese, ariko ayo masezerano asa n'ayatewe uw'inyuma. Yagaragaje ko ibiganiro nk'ibyo ari byo bikenewe kugira ngo amahoro ahinde. Guverinoma ya Kongo ikita byuzuye ku baturage bo mu burasirazuba bw'igihugu cyayo. Ati ikindi hakenewe amasezerano y'ubwumvikane hagati ya leta ya Kongo, Uganda n'u Rwanda, by'umwihariko kugira ngo hanozwe umubano hagati y'izo mpande eshatu. Nicyo mbona nk'igisubizo kirambye cyazana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ingingo y'umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo muri iyi minsi irimo kugarukwaho cyane, bijyanye n'uko umutwe witwaje intwaro wa M23 wahagurutse ukirwanaho ndetse ukaba umaze kwigarurira ibice byinshi harimo na Goma ifatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. M23 yasabye kenshi kurindirwa umutekano no guhagarika ibikorwa byo kwica abanyekongo bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi bikozwe na leta ya Kongo. Ariko ibi leta ya Kongo ntabwo yabikoze.